खुरमजरी ISTV पाउमिंग ताबिरिब सिंगु ताराम नोकचरी अहानबद मरुब पाउ एशियन गेम्स द मेडल लौरक्लबा मदि सरुग यारुबा सिंगदा मणिपुर सरकार न सेल गी मना पिदुने काय खुमना बुटख्रे गंभीरोदा सागदौरिबा ख्वाइदगी चावा रेलवे स्टेशन असि ममिंग हाइपोक जादोनांग थोनबा मणिपुर सरकार न वारेप लौरे हाइना चीफ मिनिस्टर न लाउथोख्रे अमदे उकलगा चीफ मिनिस्टर गा उनबदा यानबा खरदगी मिनिस्टर MLA सिंह उमंग लाइकोंद चंगबा थिंगबा मदि संगाई फेस्टिवल थिंगनी तोरंबदो हंदोख्रे पाउ सिंधुरों पिजरी हंदक साउथ कोरिया की इंचियोन पांथोखिबा तरह सूबा एशियन गेम्स भारत की मौ सिंधुना सरुग यारुबा मेडल लौरक्लबा सानरोइसिंग लोइनना ऑफिशियल सिंगदा लुपा करोड़ अमगा लाख 53 येंथोक्तुना इकाइकुमनबा उतख्रे नेचुरल टैलेंट लेबा मणिपुरी सानरोइसिंग हेन अचीवमेंट पुरखिगनी हाइना गवर्नर के पॉल न फोंदोख्रे हिरम सिदे रिपोर्ट मा इंडिया की सानरोय चमंगा तरा तरुकना सरुग याबगी मनुंगदा मणिपुर दगी सानरोय यांकै तरेट अमदी ऑफिशियल मंगा सु सरुग याखिबनी मणिपुर दगी सानरोय तरेटना गोल्ड अहुम अमदी ब्रोंज मेडल मरी लौरकी मणिपुर सरकार के यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट अमदी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन अनिना सिंधुना ngasi खुमलंपाक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की इंडोर हॉल द पांगथोकिबा मखोय सिंबु ओकपगी थोरमदुदा गवर्नर के पॉल चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर कैखांगम PHED मिनिस्टर ओइबदनतन मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट ओरिबा इरेंगबम हेमोचंद्र अमदी पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मारियनबम पृथ्वीराज सुसरुयाकी लोनेना अतै मिनिस्टर MLA सिंह अमदी एसोसिएशन के आगी मियोय सिंह अमदी सानरोय सिंह सु थोरमदु याउकी लोनेना सानरोय सिंह दा तोंगान बा अचंबा खुदोल पोट अमदी सेनपम सिंह खुसिनकी वुमेन बॉक्सिंग दा गोल्ड लौर क्लबी मेरी कॉम दा लुपा लाख तरामंगा हॉकी दा गोल्ड लौर क्लबा कोठाजेट अमदी चिंगलेन सना दा लुपा लाख तरामंगा बॉक्सिंग दा ब्रॉन्ज लौर क्लबी लाइसम सरिता दा लुपा लाख निपान वुसुगी सनाथोय वुमेन हॉकी दा पी सुशीला अमदी टी चंचन दा लुपा लाख निपान की चेक सिंह खुसिनकी मसाना के आदा सरुक यारुरबा सानरोय सिंह अमदी ऑफिशियल मंगा दसु लुपा लाख अनि की चेक सिंह खुसिनकी थोरंग मरी लेना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबी सिंह भारत की रिप्रेजेंट तौदुना एशियन गेम्स दा सरुक यारुबा सानरोय यांकै तरेट की मनुंगदा तरेटना गोल्ड याउन मेडल लौरकपासी चौथोक चनिंगाइनी एशियन गेम्स अदुदा बॉक्सर सरिताना थेनकी बलाइबक थिबा तौदोक अदुगिदम नुंगाइतबा फावी महाकी थौना अदुगिदमक थागतपग लोइनना मणिपुरी प्रजासिंगना सरितागिदमक लेपके हाबा वाफम थमके मखा ताबा अथोय हेन तानाबदा हेन फबा ओइननबा वाफम सु चीफ मिनिस्टर न फोंदोके लमदम असिगी सानरोय सिंह असि हानदगी हेन फगदले सरकार न पीरिबा सेनफम असि मटिक चादे हाबा खंगी सानरोय सिंगी अचीवमेंट ना हेली सोकलिसिंग अनि सुपना तरा तरुक ता पांगथोकदरिबा रियो ओलंपिक तदी इंडियन टीम ना सरुक याब डिसिप्लिन खुदिमक्ता मणिपुर की सानरोय सिंह असिसु सरुक यादुना अचीवमेंट सिंह लौरकनी हाबिगी थाजब थमकी We all understand that Manipur has carved a place in the world of sports because of the continuous effort achievements of sports person from the state. We honor the performance of our players, and in recognition of the force contribution of our players for the country, we are extending a little cash incentive, of course. मणिपुर की गवर्नर के पॉल ना फोंदोकिबदा सरुक यारुरबा सानरोय सिंह अमदी ऑफिशियल सिंह दा तौबिमल खंग उठके भारत की सानरोय सिंह ना सरुक याबा इंचियन एशियन गेम्स दा मणिपुर की सानरोय सिंह ना चामदा तरा की चांग दा सरुक याखिबा सि चौथोकपा अमदी सिंथानिंगाई ओय हाकी मणिपुर की नेशनल अमदी इंटरनेशनल प्लेयर के पुथोखरे मखा तानसु अफबा सानरोय सिंह थोरक्तुना इंटरनेशनल चैंपियनशिप के दा सरुक यागनी हाबिगी थाजबा थमकी सानरोय सिंह ना कतोकपगा लोइनना कन्ना होनदुना रियो ओलंपिक दा सरुक यानबा मतम चारे सानरोय सिंह की मपानदगी मणिपुर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी लाखिबने हाबा वफमसु गवर्नर के पॉल ना मखाताना फोंदोकी It is also a common sight now to find players from Manipur in any national or international sports meet. The cash awards being given today should not be measured by its monetary value. They come right from the feeling in our hearts of love and affection, and with all our blessings. You have brought honor and glory to the state as well as the nation. ISTV Paugidamak N. Ranjan Amadi Nauribam Phillips, Kumalampak Sports Complex Indoor Hall, Imphal.
इम्फाल जिरीबाम लंबी के रेलवे लाइन असिगी मनुंगदा कंबिरोल दा सागदौरिबा ख्वाइदगी चाउबा रेलवे स्टेशन असिगी ममिंग फ्रीडम फाइटर हाइपो जादुनांगी मिंग थोनबा मणिपुर सरकार वारेप लोरे हाइना चीफ मिनिस्टर ओक्रम इबोबिना ngasi रगालोंग दा पांगथोकपा रगालोंग वुमेन्स सोसाइटी की गोल्डन जुबली थोरम दा हाइख्रे ngasi की थोरम अदुदा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर गाइखंगम सोशल वेलफेयर मिनिस्टर एके मिराबाई एमएलए वाई इराबोट अमदे एमएलए ओलंधोनी ना सरुयाखी चीफ मिनिस्टर ना सोसाइटी असिगी मोनुमेंट अमा माइकुम हांगदोपगा लोइनाना स्टॉल अमा स्वांगदोखी चीफ मिनिस्टर के डिस्क्रिशनरी फंड के लुपा लाख अमसु सोसाइटी द पीखे जलेरोंग जाति की नाट की ओइबा फिजोल सेतुना मार्च पास्ट की सलामी चीफ मिनिस्टर ना ओके थौंग मरी लेनाना चीफ मिनिस्टर इबोबिना मखा तारादुना मणिपुर की अपुनबगी सक्तम मस्ती भारत सरकार ना ngakpi gadaba nate lamdam asida leminari bai khoi khuding mangna ngangmina gadabani inkalak ribanha singbu achumba maikai da purakna hona bada imai bel na चौबो थौदांग लौबियु हाइपौ जादोना अमदे रानी गाइडलियोना मरै बाकी दबक थवाई थाखिबदो एखोइना निंगसिंगसि फोंदोखि एखोइ मणिपुरनि मणिपुर से कनागिसु नते एखोइ पुनमकिनि एखोइ पुनमक्सिंसे तंबाक्तो वयु अमदो वयु डिस्ट्रिक्ट अमदो वयु एखोइ पुनमक्सिंसे लैरिबा मणिपुर से एखोइ पुनमकिनि हाइना एखोइ पुनमक्से नुसि सानना लैमिनबा मणिपुर की अपुनबा सत्तम मणिपुर की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी से तनानसु भारत सरकार ने लागा ngakdo nati एखोइ पुनमंगना मणिपुर से नुसि सानना लैमिनबा मणिपुर की अपुन सत्तम सि गाइदनबा एखोइ पुनमक पुनमिनसी मिनिस्टर मीराबाईना लिंगजेल मानना अखोई अमता ओइना नाट की चनबी ngangnanaba honaminasi haikhi mana makha taraduna hauzik vocational training pinanaba center ani hangle masida society asigi mioi tara training pinanaba khaktuna thamle training sing da pirakpa machine sing adu society asigi office ta thamduna mioi kaya da training pibiu haibaga loinana minister gi maikeda ki lupali sing kunthra mateng pikhi lamdam asigi hauradiba naharon sing amadi tungi kunai gi जाति की युमिरेल ओइगदोरिबा कया सिंगना ngasiदी तोंगान तोंगान बा एक्टिविटी कया पांथोकना बवनबदा लमदम मसिगी अवात अपा अमदी लेहौरिबा ngasiगी तोंगान तोंगान बा वुमेन सोसाइटी ngasiदी तोंगान फजाबा मसक अमगा लोइनना सादुना थमले श्री श्री गोविंद जी टेम्पल बोर्ड अमेंडमेंट बिल यानिंगदब फोंदोक्तुना उमंगलाई लाइकोन सिंगदा एमएलए मंत्री चंगबा यादब मदे संगाई फेस्टिवल दा कनागुंबा अमत्ता सरुग यादनबा उकलना अथिंग थमलंबदु चीफ मिनिस्टर ना थाजब पिरकपदगी हंदोकले हारे ngasi पैलेस गेट लाइबा उकल की ऑफिस दा पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा थौदोसी मतांगदा सेमकिबा जेसीयू गे स्पोक्स पर्सन नाउखंबना फोंदोखिबदा एनजी कांजिया मंगांग ना लुचिंगबा मियोय तरा मरीना साबा उकल अमसुंग जेसीयू गे टीम अमना ngarang चीफ मिनिस्टर ग उनदुना लेबाक वाथोक ओइरबा थौदोक असि मतांगदा वारी सानखे चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी थाजनिंगाय ओइबा वाफम कया फोंदोरकपदगे उकलना थमलंबा अथिंगबदो थासी की तांग तराग मापल फाव हंदोकपने हाइबा नुमित असिदा इबोयाम सुमांग लीला संगलेंदा पांगथोकदबा तरुक सुबा मेरा मिफमदा चीफ मिनिस्टर अमसुंग वर्क्स मिनिस्टर सरुग यादुना चीफ मिनिस्टर मसाना बिल असिगी मतांगदा मियामदा सेंगदोकनी हाइबगे थाजब पिरखे मियामनसु मतमसि फावबा खोंजंग हंदोकपिदुना गवर्नमेंट की ओइबा करी फिरेप लौरकपगे हाइबदु येंगमिनसि हाइखे बाउमिसिंगना हंकिबा वांगी बाखुमदा नाउखंबना चीफ मिनिस्टर की माइकेदगी पेनिंगाई ओइबा वाफम कया थमलखे वाफम सिंग अदु असेंबली दा लौखिबा वारेप का मरी लेनबा कया यावबना हाउसिंगमकी ओइना हाउस बुई काई खुमनदुना मियामदा खंगनबा nganmalli फोंदोखे मसीमक फोंदोखिदबा अमसुंग अखोना हाउस प्रिफर पुथोक्तबि मारदी हाइबल बिल असि हाउस ना पास तोकिबनिना हाउस की अदंबा इकाई खुनबदु मांगमिनसि हाइबल वाफम दा कना अंडरस्टैंडिंग लेनकी बदना कोना अपुंग फाना संदोक्सदबनि मियामदा फोमिसिंगदा अदन मरमरगा अखोना हागे थमजरमबा अखोगी अथिंगबदो लाकदबि सेसे तरा पन थोबदे कोइ कोंटुक सरे कारिगुंबदा अखोना ngara खानागी वाफम सिंगदि ओना दैनबदा ऑनरेबल सीएम अमसुंग वर्क्स मिनिस्टर ngara वारि सनबा यागबा केसे रतन कुमार रतन हाइबुम कोइ अनिसिना सब यामिनगदरबा असुंबा थोरमसिदा ओना दैनबदा ताकबिरगदि अखोय मखाता खोंजें सिंसिन लपसु याय अदुबु हेना फबा अखोगी वखललोंदो तामिनगी बनिना याम मियन साना अखोय लेपाकी बिसिंबा मोइना ऑनरेबल मिनिस्टर ना सोइदना yang parang khanaki bo famsinga do adudagi hen ba mari sungwa khum ka marum takpir kani habi thajab ama karang unaki pam sung wari sanaki ba alla manamdi adam chini kai kunari mi ka marum khana bodida akoina yam thamjari
Inner line permit system chanahanabagidamag sarkar na lawkiba thabaksing yamna matam lawbana maram oiduna mitop miyan chansing nong makangdar Manipur da changsilakliba sidagi ngakthoknaba Joint Committee on Inner Line Permit System na lekai da mitop singbu sak khangdokpagi khongthang lawkhatpa hore masida miyam na mateng pangbi haina committee gi ko convener BK moirang chana phongdorakli ngasi chingmairong da laiba kabui khulda khulgi committee sing amade women's wing ga loinana bhara sanba mafam sing da changduna mitop sing kauthoktuna wari sabaga loinana masagi saktak che sing yengba made makhoi sing adu kadai dagi lakpano haina kupthana record lawba hokre को कन्वेनर बीके मोरंग चाना सरकार द थाजदुना लेथोपगी महुत्ता तंगाई फदना चेक्सन थौरांग लोखनब थबक असे पाखतपनी हाइके मनपुर गवर्नमेंट मोयबगी सरकार मोयबगी मकोइना सेमगदब आइन सिंग अदो तपजाना सेमबिरो सेमो मतुंग अदुदा अइकोइ जेसीएलपीएस ता मदुगी गवर्नमेंट सेम प्रपोजल सिंग अदो अइकोइ पुन्ना येमिनर मतम मदुदा अइकोइना मियांगा खननैना मिन मगी तंजा अमा लौरगा मतम मदुदा अइकोइना मदुगी अइकोइ ओइबा कमेंट दो अमदि ओपिनियन दो मदे याई यादे अवार पहातो हापसिन दो अदाय तंजाव दे लौगे है वफम से कोई थमे अइकोइ गवर्नमेंट के वारी साय है दुना अइकोइना तुमिन लेथोप तारगदी अकन बे हो मनुंग बावदा अकी लेतना चंगिलकपगी मखोगी फिर लेबना मरम ओरकांदुदा अइकोइ हुजिक सी सर्वे से कोई फागत तव यादे अदुना अइकोइ चेक तवबगी थबक अइकोइ चथब लेप यादे अमरोमदा नुंगथिल नोंमैबुंगदा लेबा जॉइंट कमिटी के ऑफिस ता पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा को कन्वेनर बीके मोरंगचाना सर्वे असि केंद्र हुंफुमक्ता चथगनी मसिदा नतना मपानगा फाउनबा लंबी सिंगदा लाकपा गाड़ी सिंगदासु चेक तवगी थबक असि चथगनी मियामना चेक तवबदा सक्ताकचे यावरमदबा थेंगनरबदि मनाक नकपा पुलिस स्टेशन दा सिनबियु मसिना लमदा मसिदा मितोप कया यामना चंगलपगे सक्ताकचे यावदबना कयानो खंगदोकपगा लोइनाना आईएलपी सिस्टम चनहनबगी यंगसिनबा सेमखिबा कमिटी दा रिपोर्ट लानखटपदा मतेंग पांगबियु लागिबा अक्टोबर 15 फाउबा हनबगी ओइना सर्वे असि लेप्तना चथगनी हाइखि लंबी दा लाकपा गाड़ी सिंगसु चेक तौगी थबक मथंग चथबा अमुकना हौरगनी क्लब अमदी मना पाइबी सिंगसु चेक तौगी थबक चथबियु सक्ताकसे पाइरमदबा यौरक्तबा नन मणिपुरी मितोप सिंग JCILPS दा नत्रगा मनाक नकपा पुलिस स्टेशन दा सिनबियु Tarong Doemasung Taramari Suba Finance Commission की सेंथंग मखादा साबा मार्केट सेट अमा सोशल वेलफेयर मिनिस्टर AK Mirabai नंगा सिमियाम द खुसनखरे चंगांगे ग्राम पंचायत न सिंधुना तबुंखोक मखालेकाइदा नौना साबा इमा कैथेलदु संगाबगी थोरम अदुदा चंगांगे ग्राम पंचायत की प्रधान लाइश्रम रोमालैमा मदे ग्राम पंचायत असिगी उप प्रधान KH भूमिचु सरुयाखे मिनिस्टर AK मीराबाईना ग्राम पंचायत सिंगदा गवर्नमेंट न थादरिबे सेनफम सिंग प्रजा सिंगना हेन कानगदब मोंगदा सिजनबियु लाइन डिपार्टमेंट की सेनफम सिंग MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड पुन चटमिनदुना प्रजा सिंगी चौखत थौरांगी थबक पाइखतनब होनगनी केंद्र सिगी लंबी थोंग सेमबदसु GP दा थादरगिबा फंड सिंग करंब मोंगदा सिजनबे यागदगी हाइबदु खनब मतम मोरे हाइखे लैबा मार्केट सेट अछि इमा इवेंट सिंगना कोई अरापा मफमदा फंबम जाबम खंदना पुल वाई पुन मरता फंबगी महुता सिगुमलबा नौना सारिबा सेट असिदा फंदुना लैबा लमदम असिगी लापना चतुना मार्केटिंग तौबंगमदबा अखोइगी सेइने मयाम सिंगी खुदोंग चानबगीदमक्ता असिगुमलबा मार्केट सेट असि स्टेट फाइनेंस की मखादा हारिबा पंचायत सिंगी सेंथंग अखोइ पिजा पंचायत की खुथांगा बिथरक सेंथंग कया सिंग अदुना कुसी मार्केट सेट असि सारिबनी लागिबा अक्टोबर 15 सिबु निंगतम लालहोगी सरुकम ओइना महौसागुमना नेशनल ब्लैक डे हाइना थोरम पांगथोखिबगी परिंगदा नुमित असिगी अहिंग नोंयाइदगी हौरगा नुमिदांग वाइरम पुंग 3 फाउबा मणिपुरगी मफम पुमनमक्ता लालहोलुप 3 की अपुनबा कोरकोमना जनरल स्ट्राइक लाउथोखरे मीडिया कोऑर्डिनेटर H पोइरे की चेरोल अमना जनरल स्ट्राइक मनुंगदा लालोल इतिकी थबक लोइशंग सिंगी थबक लंबी लमजाउग द चटपा साना खोनाबा हराव कुमै पुमनमक लेपिदुना नेशनल ब्लैक डे की थोरमसी हंदक सुमपुंग फाना पांगथोक मिनसी
general strike asina tangai fadaba analayeng mehulangpok I paugi thabak sing lining la solga mari lainaba yeithok phadraba thoram sing di konsiloi hairi cherol asina manipur gi ning tamba british na ningthau buddha chandra da khusnaram laba matungda ningkha tamlaba manipur da ihan hanbo ina manipur state constitution act lising amachama pal nipuga taret chana handuna miam gi lainga ki yumpham thonnaba honarakhe Lising Machamapal Nipuganipan gi Junda Mikhal Tauduna Miam na Khanba Mihutsingi Council of Ministers Ama Lising Machamapal Nipuganipan October gi tang Taraganipal da Kanglagi Darbar Hall da Wasak Lauduna Manipur da Democracy gi lengak lon lingba horke Manipur gi lebak miam na khanjaba Council of Ministers sing adugi amasung Manipur miam gi ayaba kari amata yaudana saro sinaraga democracy da thajaba democracy bu doctrine amagum laujaba matamadu gi India gi luchingba sing aduna khwaidagi democratic oidaba mawongda Manipur gi ningthaubu Silong da lanfa oina thamlaga lising machamapal nipuga mapan gi September gi kunga mathoida namthak ki Manipur merger agreement namduna masagi khudek ming pihanki Loina na lising macamapal nipuga mapan gi October gi taramanga da India lengak na Manipur bu makhoi gi phibal nungda nampuda khopjin ki asumna chahi lising kaya ningthau panduna ningkha tambalebak ama oina khanongpok Asia lamdam asida masagi puwari amaga sagonaduna ningkha tamna palakhiba Manipur asti icham chamba district amagi thakta chingthaduna India gi loilam oikhi hari India na Manipur bu namja namthek na lokshin khibasti matamadu ki miyam na yaning khide Manipur merger agreement ki mayok ta leptuna lakhi amade matam adudagi haunanga sifauba Manipur gi ning tamba hanjinna bagi lanthenga se mirol khudingmakna leptana chatharakli Manipur gi miyam na aikhoi kanagi shumikha poloi ning tamna hingjege haibasi aikhoi gi phangpham thokpa hakni asigumba Manipur miyam gi phangpham thokpa hak asibu ngasi phauba India na hanjin khongnet naduna namsinduna thamli Hari Korkongi Cherolesina, India gi mayok to chathari ba khoi gi lantheng asi lebak miam gi minai fam koknaba aseng baningtam lantheng ni ningtam lantheng asi malem gi chokhat lamjel da khoi shu yauna bani ningtam bai basi chokhat bai basi ningtam bani lebak miam gi apun ba ningtam lantheng adu khaktana khoi pumna make tungi laibak lep pangam gadori bani hari hauzi bawi mathana tem brekama Breaking matungda mukan na taram nukchari makataba pauda mayang impal taleba and Tomcho Higher Secondary gi mahiroi singna oja matam chana laktuna class sang 9 na tawbide haiduna mahiroi singna irang horakre school adugi oja amana nakoina sarkar gi school da tamlubadagi awaba simayok nabani masi khangduna maki machadi sarkar gi school da lairik tamhande hairubadagi mahiroi singna hena asawbu phongdoktuna irang kan khalakre ngasi mahusagum school asigi mahiroi singna masa gi class da changduna oja changlakpa ngainake Minute kun hena chonthara phawbuda oja ayamba class ta changlak tabadagi mahiroi sing irang horaktuna bench amadi desk kaya amanga ta thonki ayuk pung 12 makhairom taba matamda school asigi principal in charge E Navakumar laktuna mahiroi sing wari sanaki art and culture gi secretary Rimana phongdorpada ngasi phawba nongmada class 8 leiriba si mapung phana amukta takhidre kayara khana mari leinaba singda khan khrabasu thabak oina paikhalakte haina penda phongdokhi 635 sai musang le seida chhatra su ozana sang nai da ka tramina chhatra ge interest te yaw je atopa coaching da talaga like to tamno hona jare ba study thochan yeng bidra mina ta je 39 mung le hai the first period to kun oza je oza mari manga ta pui be no mo to oza kun hai ba oza je pham ba su de ba ko staff amada Principal in charge Navakumar na school asida hauzik puna oja kunthraga mapal leire LDC amadi clerk ki award palaibana class 10 gi physics ki oja na clerk ki thabak sing tawhan badagi syllabus cover tawba ngamdabani class sang 9 na tawdaba oja sing action lawnaba makok thongba sing wakalabasu thausadana leire oja sing gi phampham leitabadagi masa gi class leiba khaktamak yenglaga oja sing school da laknari haiki apamayam je koi matam dagi koi director da additional director halwa even koi local gi mantri yobiri bachida ba koi da thamjabani aduga dagas makti koi da pichon ba yadamena koi concern department koi head da director da koi thajan jai additional da koi pichon jai madi copy se dum lejabani adu thabi rekte hoji ba da awat banga ta sum leibani na matam gi koi gi sam bai da raga jagoi phana haiba misak to jago isu shaw pung ju thilu airaga di koi tobom kangda dana anima pung soi bado madai pibam do tarbra aidana ai
ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯩ Kasturba Gandhi Sevashram Khongman John 3 na sinduna thama chumna chatharakiba phisabi singi training ngasi Khongman da loishin kre training asida nupi kunga manga romna saruyaki loishin bagi thoromda Imphal East ke adaksha ke Tombi Khongman Gram Panchayat ki pradhan nungshirei amasung Handloom amasung textile gi OSD P Mina Kumari su sarugyaki pradhan nungshirei na senthok leijadraba khutsa hairabi phisabi singda pibeyaba mateng pibirabadi makhoi gi sel thungi phibam phagatan bangam gani haki Adaksha ke Tombina honaba buleptraba senthok leiba imung ama oiduna santi leiba nungai phaba khunai ama soidana leigani haki OSD Mina Kumari na Imphal East district ta phisabi ke amarum leiri makhoi na hen na magul leina pothok kaya puthongna bagidama honaba matam oire haki sel dipo hangduna lang yomam amadi cluster sida torko pothok sing puthongna mamoi dukan hangduna andro sida ekoi Imphal East ki koi Nabard Manipur Regional Office na Sinduna Nomugyoy Bad District Level Sensitization Workshop ama New Chekon Leba People's Development Society Hall the Pangthokre Workshop asida DC Imphal East M Joy Nabard ki Manager RKI Phaba amade Assistant Manager Madras D Kharna Sarugyaki DC Joy na Nabard na miyam da piriba kanaba sing ning thina lawna bakhona bagaloina na piriba mateng sing niom chumna sizna batai banki khuthang da pirak liba mateng law bagaloina na matam chana sing bagi haina bisu thamgadabani phongdoki Lifeline Development Organization na Sinduna Self-Help Group singi iyong amasung kuchai bagi polam sing Laishram Kulen Lekai Community Hall Lampel Pata miyam da utkre Thawamasida Ministry of Textile Development Commissioner Handicraft ki Assistant Director T. Rolly Baresim Indian Council of Small Industry ki Vice President P. Loken Susaryaki Tongan ba Self-Help Group singna wa amasung li na saba polam amade iyong gi pothok kaya utki Vaskar Dev Yankhoibana iba Sairing Lairik Asibay Wakat Amasung Nuidang Wai Kangsi Khonjal Haiba Lairik Ani Sangnairaba iba Bijen Tukumar Masung Professor N. Tombina MD Hall the Phongkre Thawamasida Jam College of Arts ki Associate Professor M. Prioberta Masung MU ki Assistant Professor A.K. Santibalana Lairik Masak Taki Manipur State Museum amadi State Archaeology Department of Art and Culture Manipur na sinduna numit humni chathagadaba Manipur gi monument singi photo masung museum gi pot chai singi mobile exhibition ama Jiribam Government Higher Secondary School da hokre haudopagi thorum da additional SP Jiribam O Menjor Jiribam Higher Secondary School gi Vice Principal CH Dhirendra Su Sarvyaki Orchid Research and Development Center Henbungna Department of Biotechnology Government of India ki makhada senthok leina thabe agadaba Uray Singh Sadahils ki Khangalaba Nupigi Self-Help Group Daradayan Thokre Fish Kevi ke Salvan Hanbungi Conference Hall the Pangthoki Bethormasida Orchid Research and Development Center ki Director Dr. A.N. Rao Kevi ke Salvan ki Program Coordinator Dr. N. Jayotchana Masung Administrative Officer J.G. Palsu Sarugyaki Dr. Rao na Uray Singh bu angang ama yokpagumna senthok leina na bakhona gadabani Uray thaningba lawmi singidamak center asina mateng pangna na basem saduna lei haiki Manipur State Legal Services Authority nangasi Chairap Court Complex da Lok Adalat pangthoktuna United Bank of India ge pre-litigation case taragataret yanaba proktuna lupa lakh tarak mapal lising kuntragani thogi sanpam recover tawkhrai ngasi gi Lok Adalat adu District and Session Judge Manipur West K. Brajakumar Sharma na preside tawki Advocate Momon amasung O Kiranjit namathang Chairman amasung member oiki PICD Ukrul ki Makhada Northeast Border Area Development Organization na Kasong Kulen Subdivision ge tongan ba khul singda Swast Bharat Mission ki thoram pangthokrai Tarong Khulda Nomagi Oiba Interpersonal Communication IPC ki thorama masu pangthoki loinana Nirmal Bharat Abhiyan ki Makhada Sanitary Toilet phajana sabagi damak me ahumda manamathum peki mission na se thasi kunghumdoi fauba border area singda chathaki kani hairi Imphal West Commando na ngarang Jelerong United Front ki overground worker ama Taintot Uni School ki lamlong ahum phangbadagi fare Police Department ki PRO na phagalaba mioi adudi Sorai Sam Gobin Jahi Kuntragamari Apokwa Brajamani Ningthemcha Karongdagini
Amaronda Impal West Police Commando na thasigi mapalda oinam sawombung Impal Beres manaktagi mioi ama kuranduna purakpa I-10 car amaga konana fare phagalaba mioi adudi loitongbam jiban jahi kunthak taruk apokpa L Gambhi Yaripok angtha maning lekai dagini car adu ki number na MN07 L0268 machuna gold color ni hoji pawun marthana temba break amamu break ki matungda amuka na taram nok cheri makhata ba pauda Vision Creative School of Science Thobal Okramna Sinduna Numit Humni Chumna Chathar Khiba Taruklak Suba Vision Library and Cultural Match ngasi Vision Courtyard Hall Thobal Okram Dalushin Kray Loisin Bagi Thoramda Council of Higher Secondary Education Manipur gi Secretary Sarangajit Khundrakpam School Asti ki Principal Tekcham Nandalal Maite Founder Member Akoijam Kesho amasung Akoijam Jiten Su Sargyaki Thoramasida Council na Lauba Parikyada makok tarakraba school asigi mahiroi sing amasung school asina lauba parikyada mithoi mihlaklaba mahiroi singda manamatum sing piki Yet thangba khut amade makong animak yauddraba mapabu thangna yanduna hananaba honarami haiba mioi ama lekai miyamna phatuna warak watem laba matung Singjame Police Station nakrai thaudo ase Singjame Police Station gi manung chanba lilong mairel khunda thokibani soklaba mioi adudi moirang mayum bijoy chahi yankai apokpalai khidraba birchandra thaudo asida chenariba mahaki machanu patuna Nandakumar chahi kunga mangarom sure mahakna mapabu ngarang numidang thangna yalaba matung ngasi ayuk miyamna khangna rakhibani mamangdasu mapada thangna yange tawba thodok laikre hairi Rama Foundation na sinduna lemna chengum thabagi training ama ngarang naga mapal da laiba foundation gi office ta pangthokre chengum thabagi training learning ba lanai mioi organization self help group natraga farmer club singna foundation na sida pau phobiro hairi hauze sanabagi pau Nasi sanabagi pauda Ministry of Human Resource Development of School Education and Literacy Government of India gi mideng makhada Regional Office Shillong Jawahar Navodaya Vidyalaya Khumbong na sinduna kungamanga suba NBS National Football amadi taragatare suba National Archery Meet Hana Commissioner oiramba RK Nimaina thoromapu oidunanga solution krai Region taret ki sanaroi chamanga ga taret na saru yaduna numit humni chatharkiba kungamanga suba NBS National Football ngasidagi khumanlam के आर्टिफिशियल टफ ग्राउंड दा सानकिबा चाही तरागतरेट अमदे तरागमापल मखा की फाइनल दा शिलोंग रीजन ना पाटना रीजन बो माइथिबा पिदुना चैंपियन ओइखे आर्चरी दा इंडियन राउंड की ओवरऑल चैंपियन हैदराबाद रीजन ना पॉइंट लिसिंग तरा माथोइगा चनी मरबुद्रा मापन फंगदुना ताखरे शिलोंग रीजन ना पॉइंट लिसिंग तरागा चमापन सुबना निपान फंगदुना रनर्स अप ताखरे Rekafta Patna region na point lising amaga chamapal marbudra mari fangduna ahanba Bhopal region na lising amaga chatret yankai mari fangduna ani suba takre sahi taragamari taragataret amadi taragamapal makhagi Indian round da nupa macha amadi nupi macha gi winner Hyderabad region na takre Rekafta sahi taramari amadi taramapal makhagi nupa macha amadi nupi macha gi winner Bhopal region na takre Sahi taragataret makhagi nupa macha amadi nupi macha gi winner Patna region na takre makok mathang taraba team singda thoram mapuna certificate medal amadi trophy pituna pungning thokatki Under 19 boys and girls Shillong region all runners up Indian round Shillong region na chahi taragataret amadi taragamapal makhage kungamanga suba NBS National Football gi winner oikre Ministry of Human Resource Development of School Education and Literacy Government of India gi miteng makhada Regional Office Shillong Jawahar Navodaya Vidyalaya Khumbong na sinduna kungamanga suba NBS National Football gi ngasi sanakhiba chahi taragataret makhage aroiba match ta Shillong region na Patna region bu goal manga sino da maithiba piduna winner oikhe chahi taragamapal makhagi final dasu Shillong region na Patna region bu goal mari amada maithiba pikhe chahi taragataret makhagi ngasi sanakiba ahanba semi final da Shillong region na Bhopal region bu goal taruk shinoda amade ani suba semi final match da Patna region na Joypur region bu goal mari shinoda maithiba pikhe chahi taragamapal makhagi ahanba semi final match da Patna region na Joypur region bu goal amasinoda amade ani suba semi final da Shillong region na Lucknow region bu goal ahum sinoda maithiba pikhibani
Canoeing and kayaking ge Manipur da lairiba association asi ani thokpagi mawong da laibana sanaroi singda ka hena khudong chadaba mayok nare haina handak taragatare suba Asian Games da sarugyaruba masana sege international player in Nanok Devi amadi o James Boyna ISTV news ka unabada phongdorkli sahi khargi mamangda India da Manipurna masana sida top oiduna lakhi hauji phawda Manipur da international player ni phugamanga leire handaki Asian Games aduda medal loba yaram labasu team gi makok thongba singna ngakpi senbiba made gyan loksing piba watpadagi medal loba ngamlaki de haina phongdorkli अखोई की कोचिंग पीबजे को खरा सीनियर ओइबा अदेगी हानदे खंगबा पुबा टीम पुबा हैबा अदेगी ट्रेनिंग पीबा हैबा हैबा म लेजना को अदु दु वाटपगिने आई तरफ तैदी थेंगना हादा को हंतक मेडल लौरपा याबगी चांस तो दम लेजबन हंतक एशियन गेम्स लुबजे अदा खोई की मुक्ता हेना सपोर्ट तो बिबा है तारे को उते मसा सिंग खरा यावरगति जेसन गिमी वरे अनि को जाबरु वरे अमा दम यावरगति को सपोर्ट तो बिबा ये खुदम साबजे दम फेंग अदि mayang haibga koi meeting haibga tongan mo koi kanoma adum nauron de dum sina bagi chang je dum moina dum nam thabi na sel le je dum masana khodum ke dum sel mayam na lo khangom ngatane adum mapan de le ne na tor su koi na tem de le re na hanjin na ai sa sa kamai tor no ne chanam kamai tor ko hangan ning ba phawai tar adum hangin ka am ta le ta dong to bai tar khana na e ja ko smai tor ko thi ba ma sang ba dong tor se se na ko se na da man pu manung da pai pu le ma pa le ta dong tor ma pi pa le ta dong tor ta se na Rajiv Gandhi Khel Abhiyan Scheme gi makhada district mapal gi sanaroi lising amarom na saruyatuna Khuman Lampak Sports Complex ki men's stadium da chathariba state level women sports competition gi ngasi pangthokiba nupi macha gi discuss Throda Senapati district ke Nemkho chongna ahanba Churachandpur district ke Khoinei him samtena anishuba masung Imphal West ki A Sapnana ahum subata khrai Shortput da Churachandpur gi Oinei kim sante Senapati gi Nenkoching Khongsai amadi Imphal West ki A Sapnana ahanba anishuba madi ahum subata khrai Haijam ta Imphal West ki Y Priya District asigi TH Yaiphabi amadi Senapati gi TH Lilina ahanba anishuba amadi ahum suba takrai 100 meter race ta Imphal East ki M Priya District asigi Miss Rohani amadi Imphal West ki CH Priyanina makok mathang takrai 400 meter race ta Imphal East ki Miss Rohani District asigi CH Naucha na ahanba anishuba amadi Imphal West ki KS Melody na ahum suba takrai 3000 meter race ta Imphal East ki MK Minara se Imphal West ki KS Tombishna madi Imphal West ki K Jibanlata na ahanba anishuba madi ahum suba takrai Volleyball masana ki ahanba semi final da Bisnupur amadi Senapati district ka sanargani anishuba semi final da Imphal West amadi Ukhrul district ka sanargani ngasi sana ki ba tongan ba match ta Ukhrul Senapati Imphal East Churachandpur mai pakrai Handball masana da Thobal Imphal West Bisnupur Imphal East Churachandpur mai pakrai Kabaddi da Bisnupur Imphal East Thobal mai pakrai Kho masana da Bisnupur Imphal West Chandel Thobal mai pakrai All Manipur Football Association ki President P. Raghumani na oiragani tam kaya yaithoktuna lairuraba All Manipur Football Association ki President khanbagi election ngasi pangthokre member marifu tarungna vote thadagadabada member ani laktabadagi marifu marina vote thadaki candidate ahum contest tawbada P. Raghumani amadi Imphal West ki S. Sanatomana vote masing nipunithoi tai tanabadagi tochna winning tawbada P. Raghumani bu khankibani ahum subamirep oikhiba DFA Thobal gi Chandrakishore de vote thadaba laklabasu masada vote pikide Imphal East District Football Association na Sinduna Khomangi SWC ground da team taragani thoina saruyatuna chathariba Nagpam Apabi Memorial Junior Football League ki ngasi sanakiba ahanba match ta YWC Ningom Thongna SSC Topu goal anishnoda anishuba match ta SAYC Soibam Lekai Ayang Palibu ASYC Ayang Palina ASYC Androbu goal ani amada maithi pikrai ahum suba match ki sanaki bada NYTSC okram chuthekna PYC Naharup Huirem Lekai bo goal manga sinoda amade mari suba match ki sanaki bada LUFC Lemba Khulna IYDO Yaripokpu goal ahum amada maithi pikhi
Jingmi Tami Unity and Development Committee Kairau Kendra Sports Committee Arapati na Sinduna Arapati Lilong Mapal Kangjebung da Chathariba Marisuba Kairau Kendra Unity Football Tournament ki ngasi sanakibada KCC Kiam Gaina Ada Arapati Bugol Nipal amada maithiba pikre Hayang ahanba match ta TFC amadi Ariba Kuman Kwakpaga Sanagani Anisuba match ta AYLC Team A amadi AYSDC ga Sanagani Ahum suba match ta SMDC amadi MUSC Lemba Kulga Sanagani Marisuba match ta PRNC amadi WCYC ga Sanagani Laizing Tau Apunba Kankut Thamaiban Sinduna Kankut Asiki Kangsangda Kankut Taramarina Saruyaduna Chathariba Laikidraba Waikom Gambini Lema Memorial Kendra Wise Lekam Knockout Kang Tournament ke ngasi sanaki bada khundrakpam Kendra Kankutna Hangang Kendra Kankutpu Pajil Kunganithoi Taramathoi Kaptuna Maitiba Pikre All Manipur Sepak Takraw Association ki meeting makada Khuman Lampak ke Bal Bhavan da laiba indoor stadium da ngasidagi kunthra suba men and women's state level Sepak Takraw championship haukre ngasi ahopan mit ki nupi machagi sanaki bada IMSU Team A na LKYDA laifam kunobu set ani amada maithiba pikre ani suba match ki sanaki bada Manipur Police Sports Club Team B na Manipur Police Sports Club Team A bu set ani amada maithiba pikhi nupa machagi sanaki bada Manipur Police Sports Club Team B na PUCA Kairangbu set ani shinoda Manipur Police Sports Team C na Manipur Police Sports Club Team A bu set ani amada Amsuk Hangang na Waya Team B Sinjamebu set ani amada Waya Team A na PUC Team B Kairangbu set ani shinoda SWC Hangang na Alsa Top Sipaibu set ani amada LKYDA Laifong Kunong na AMSU Team B bu set ani amada LMSUC Team A na Alsa Top Sipaibu set anishno damade Manipur Police Sports Club Team C na PUC Team B Kairangbu set anishno damati pikre All Manipur Carom Association Sinduna Thangwai Bangi Thau Ground da Thasegi Tang Taragani Thoidagi Taragani Pal Pauba Gungamari Suba State Level S Group Amadi Inter District Carom Championship Pangtholakani Hari SS Moirang na Sintuna H Dinamani Ngangkham Lampak Sports Complex Moirang da Team Taragani Thoina Saruyaduna Chathariba Ahanba KG Premier League ki Ahanba Sanakiba matching da Yaida Moirang na Idea FC Moirang bu gold mangani da maithiba pikre ani suba match da Amofa Moirang amasung Moirang United goal amata chanatana draw chatkre ahum suba match da Real Moirang amade Big Brothers United Moirang goal amamam chanaduna draw chatkre Sangai Pro YFSC na first state level ima Chengbalai 7-man side football tournament ki mapoi krai apunba sinmi luf ghari na sinduna thasi ki tangkun gamanga dagi ghari youth club ki ground da tim taragamari na saruyatuna chatharkiba first state level ima Chengbalai 7-man side football tournament ngasiloshin krai losin bagi thoramda sagol ban thongnaujam laikai gram panchayat ki pradhan and Memi Sapam Laira Gram Panchayat ki Pradhan Bisheshwar Amadi Ataimyo ki asu sargya ki ngasi aroiba match ki sanaki bada Sangai Pro YSFC na ghari lamngan babu goal amasno da maithe bapiduna winner wikibani winner runners up amadi ahum suba position tarba team singda thorma pusingna lupali sing nipu lupali sing kunthra amadi lupali sing kun khusnaki ghari lamngan ba Yana Fazana Sane Hozlois Lakpadanga Sinumagi by Inga Sagi Pau. I say our Lampel Pataki Pangba Paugi Matungina, Nasigi, Quiteki Sapi Chang degree Celsius Kungamapan Dasmik Taruk, Quiteki Ingba degree Celsius Kun Dasmik Taret, Nungsita wishing Manichang Ayukta Chadamar Pudra, Nungtildana Chada Humpuganipal, Nungzugi Chang 0 Dasmik Ani MMNI. Hozimaro Pau Amona. Asian Games the medal Lorok Laba Madi Saruyaruga Sing the Manipur Sarkar na Selgi Manapi the Nekai Kumnabut Kray. Gambir the Sagatori Bakwati Java Railway Station Nasing Maming Hypo Jadonang Tona ba Manipur Sarkar na Warep Lord Haina Minister na Lauto Kray. Amade Ukalga Minister Unabata Yana Bakara Dagi Minister MLS Sing Umang Lai on the Changbating Bamadi Sangai Festival Tingani Torambadu Hando Kray. ISTV na Pijaba Pau Matang Salujere, Ming Tabri Pusing Mamukana, Krumjeri.